National Vice President ke NPP bat sembut Menteri Rangba kejela ubak singa bahalang thar hak arpuai trik jemang. Ulo ong baka parti kadon ya kajing snow scam bahkan penyo ya kajing job ke badan buram. Na kebenta ukur tong jongka syaka election shiteng samoy jongka shlong luk sabha u Dr. DRL Nonglan. Da kabak dauru halor kajing nang yo bor jongka parti da kajing wan penyasok jong ki babun kino ngelambat nong kershan na ki weipat ki sengsan perteng. Kumba kalong menta la hajan baro ki lai pendriu teli ki constituency ngas ngokumen ban penbena bak NPP kadon ki babun kino ngelam bat kinong kershan ki badai ni ki weipat ki sengsan perteng ki balawan ya so bat ngi. Kani kadai kajing pen iya kadak ke babha ba ukur tong jongi unyo ya kajing job ke badan buram ha kani ke election ke banwan ong ubak singa balang. Ula ong baya kani kajing wan penyaso la saki habarok kithan kata la kalong Hajainti Hills, Rivoy District, bat Hakasi Hills. Haba kuburi kajing persyak sorkar haman ki election ubak singa balang ula ong bakajinga konjong u Dr. DRL Nonglan. Kalong kajing mentoy ke bakrau, namar udai ubadang thamai, kumta kamdan satya kanu kuno kajing persya u. Haluar kajing keli bayadai ber kajing la ban penyeng ya ukur tong ya monlang bat ki parlok ki badan hak sorkar MDA, ubak singa balang ula ong. Nyi i eno haki, lada ka BJP ka perkat ban penyeng ya la ujong ukur tong kumju ka UDP ru lambat ki wei ki don ya kahok. Henry lada kim penyeng, kumta ngin saya pej halor kani. Ngin saya keren kumno banyak syakman ula benram. Nama kedai ma kat kumbolong mentala jan berok hi lai pundu tuli kotosi. Dak borong pen pau ji so kemen kumga LP party ba kila iwan John ji syahai mana kotosi kat tu kaniun naga from different political party. Tekani gilai ka dak kasin hi ba is a good sign. Naga mentau kondi jungi man unyo syak ni job kepurah ya election banwan. Man lebih orang hari boy, lebih orang hari jantia, belum jantia lebih orang pori kasih, lebih orang power so kinong join man lagi sini gila rung lagi kasih ke party so. Ini aku boleh kira and they are most welcome to our NP family. In what way you know for the last 2023 NDP vote share is more than the other political party. Simple as that. Leave it to them. We will leave it to them. The marga BJP tharai kan bu lau jong candidate. Yo tharai ke UDP ro yo kan bu lau jong candidate. Kiwe-kiwe kila ibu pelai TV. Tahun sampai yo kimbu pat kata ngin saya discuss pada how to discuss with them.